žuti je svojim partijama i odnosom prema crveno-bijelom dresu ušao pod kožu navijačima koji se i danas rado sjećaju majstorija kojima ih je dovodio do transa, a protivničke igrače i navijače do totalnog ludila. U crveno-bijelom dresu osvojio je 3 titule i 1 kup. Potom karijeru nastavlja u Realu iz Madrida. U kraljevskom klubu nije pokazao sve što zna zbog povrede koja ga je više od godinu dana odvojila od terena. Sa Madriđanima je osvojio 1 kup i 1 super kup. U kolekciji trofeja ima i 3 titule sa Dinamom u koji se vratio 1997. godine. U međuvremenu igrao je i za Oviedo, Barcelonu i Sevilju. Jedan je od rijetkih igrača koji je igrao za oba španska velikana, poput Figa, Saviole, Laudrupa, Luisa Enriquea. Posle Dinama igrao je i u Standardu, Portsmouthu, Olimpiji i Zagrebu. Jedini je igrač na svijetu koji je postigao gol za 2 selekcije na svjetskim prvenstvima. Pored trijumfa u Čileu sa selekcijom Jugoslavije do 21 godine u Rusiji 1990. bio je drugi, a sa reprezentacijom Hrvatske 1998. godine osvojio je 3. mjesto na šampionatu svijeta u Francuskoj. Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom pozivu. Bio je pomoćnik Slavena Bilića u reprezentaciji Hrvatske, a onda na velika vrata 2010. godine vraća se na Marakanu. 2 godine sjedio je na klupi crveno-bijelih uz veliku podršku sa sjevera. Uspio je da osvoji kup 2012. godine, ali mnogi kažu da Zvezda odavno nije igrala ljepše nego kada je žuti bio glavnokomandujući. Potom ga put vodi u Tursku, a nakon toga postaje selektor Azerbejdžana. Sada je na užarenoj stolici selektora reprezentacije Bosne i Hercegovine.